ngwana go baka ke nae motho a ka tseba jwang gore madi a gage ke ona ao gore ge a tsebile ge e ka ba go diregile gore mohlomongwe ga se a ya polokong ke swanetse ke no ya go orela ke hlape jwalo a re tsere ba badi yang a kere ka re le nna ka tsena ka mola ke be ke ke dituletše kua ke tepolelela ka founu ke emetse gore ba fetse jwale professor Moremi o gona letšatši la lekgono taba tše ke nagana gore ge re tla be re fetša kapa re feditše go bolela le yena ke dumele gore tla be re kerile dikarabo tšeo e lego gore re dula re dipuše tsona ka mehla gona nkane makgome a bereka ka dimpa le maoto nkane ba sa re bona tsone owa tsone go le bona le lehuane ke makgome nkane tsebe ya gago lehuwa le wena gape tsebe le ene ka tsela ye bona o swere ke makgome wena nkane dika tša makgome kapa makgome a bonagala kua maoto le modimpeng ga le nka modimpeng boneng mo e leng gore ke yona ye e kgonang go attracta mohu kapa bolwetse ba makgome kua maotong kua goneng e kane ba sa more nka le yona ihlo la gago le lejuale gape ge leihlo le lejuale wena o le makgome wena goba mohlomongwe ba no lebelela nkwe ba re wena nkwe ya gago ye ge ya swanela go ba ka tsela ye motho ga a le nkwe so ke sešupo sa gore motho o wa ba yo le makgome ke nagana gore e segale Unga ka no tsena ra ka
nna boyfriend ya ka goba girlfriend ya ka e tlhokofaletše ke ex malobanyana motho ka ga ya polokong ka ka ebile a bone molato felo re tswela pele re ya itsina ka mapane ene a ke re gore o le girlfriend kapa o le boyfriend o thome go robala ka ditofi goba o thome go robala o le jang o tlo o re ga ke re o ile wa tlhokofalwa wa ka mo ba re o tlo ntšhela ka makgome nna a ke rialo empa go bohlokwa gore le theeletšeng ntse ke bone ka fa gone nteng o yapanyapanya fa Thobela le kae re bona le kae batekakapa gape bile ke sa tšhomile ka tabo ya magoma eng a kere wa kwa ba theeletseng ke le emengyana a senke re bitsa nomoro ka mo gore re tota ba theeletse piketseng kaka dira se gape tšhomošetša a tšhogile o no letša re senke re no re 064 šetša a tšhogile a tatasela a tetebelela maotwa a tetebelela mpatše a jwale a re taba ye ya makgome ye magagešo taba ye ya makgome ye ruri e tloga e le nke ke bone ka kapa we ka kapa man nke ke bone ka kapa magagešo ke tla diragala jwa tapi ba tla tlitša ba roka ke lebelela mo go nentse mo beepanyapanya mo mara bone gongwe re ya gona re a kwana jale gore napile ba tshwanetse ba panyapanyiše yefe okay nako ngwe le e mowa nka no ikopantšha le bona tšhofounela bo motswalago mo o ba botša gore theeletšang ntswala a ke re mago ba yape o robetše jale theeletša ka mo ba bolela ka taba tša go tshwana le tsona tšeo tša boyape le tše dingwe a go tsa botheletša motse community radio gona fela go 96 number 3 fm e re ke potse ka mo ka mabenkeleng ka fa gomme ge re feta ka mabenkeleng ka kapo nke ke more wona makoti nke ore fiel ke mokage ke tlo ya ka kua tlong tša baroka ke tsebe go rawa ka ba mabenkele le ditše ka bona ke tšwele makoti
molaetsa o bohlokwa o borrakgwebo potlana na o nyaka go godiša kgwebo ya gago e ka ba kgwebo ya gago ke ya car wash, barber shop, hair salon, hair shop goba bakery goba o rekiša dijo, photographer goba ke kgwebo ya fruit and vegetables corner goba na o rekiša dikgogo, dipudi goba dikgomo bjalo le bjalo wena tsebiša setšhaba sa geno ka go ipapatša go Motse Community Radio Station e ikgokanya le lefapha la dikwalakwatšo la MCRS go nomoro tše 072-916-0410 wetša tshedimošo ka botlalo gomme o ipsine ka go bona makala a kgwebo ya gago e golela godimo molaetša wo le o tlišetšwa ke Motse Community Radio Station Marketing and Sales Team MCRS, your friend to na o rata seo se kwa go sa le lese go ona le ngongore go mabapi le manane go Motse Community Radio Station go ya le rena go go bona go Motse Community Radio Station ga ke paga tshebediso tsa yona re tsebishe ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesome sela gore ga go seo se sa go kgotsofatšego o go romela ngongore go ya gago Motse Community Radio Station PO Box 200 Edenstoren 0485 goba emailing me martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšere go molaodi nomorong 076-1301-705 goba go 013-944-8901 gomme tla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag Extend Title Pub 0169 goba nomoreng ya mogala 012-568-3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka tela website ya bona ya www.icasa.org.za ge o bolela le rena dikgokaganong tša leyago ka moka šomiša hashtag MCRS 25. Motse Community Radio Station, your friend Motse Community Radio Station,
Makome a tlolwa ke eng bro? e tlo shala e nyaka kalafi ka morago re a le kwa profile re a leboga makgome a alatiwa ka mokgwa ofe ke mokgwa ofe o e leng gore motho ga nakong ye ntši alafilwe ka nnete o tshwanetse a alatiswe ka mokgwa nakong ye ntši malome ka kapa magoma a alafa ke motho o e leng gore o šetše a robaletše ke bie gabotse ge e le gore o alafa magome go ra gore le wena o tla bo šetše o robaletše ke molekane ene kalafi ya magomešii re magome a alafiwa ka mokgwa o motho gona o alafa magome o ba le hlako ya pere mo go hlako yeo o ne motho a re distepamo mo go hlako yeo ya pere ba kokota motho ka ona gantši ge magome a tsena mo mothong a go batša dijoine tša motho a ria motho gore a phela a lapile a ria motho gore mmele wa gage o ruruge jwale ge re alafa motho a alafang gantši wa alafa ka go a kokota ka go fa motho tšhidi ya gona ya go koma ya dihlologadi ebile o a bua wa mo hlapiša leswiswi re hlapiša moriti wa motho ola e leng gore o ba dula le yena ebile re a boa re mo fa dilo tša go nwa ke kalafi ya magoma gantši motho a alafang magoma e ba motho e leng gore le yena šetše molekane wa gage a tsamaile ga re bie gabotse nabe batho ba e tlogo ba ikwešiša magoma sekgowa se fela se bolela se re go na le ntho re bitša gore ke DNA kore ge nna le wena ge re ka gahlana go ra gore go ba le tšhilanyana ye e šalang gare ga ka le wena jwalo ka balekane ba babedi go hlapiša mola re tloša seriti re tloša dikudumela tša motho o beng o dula le yena mo go wena gore seriti sa gage a tsamaye le sona mo ge re mofarefa motho dilo tša go nwa tša madi nakong ye ntši batho ba dipotšiša gore nkane ba re fa dilo tša go nwa gomme re sa ye lehlapong e le basadi e le ba bagolo dipitša tšela re go fang o tlo re go hlapologa madi a la ditšhila a tšwa gona seo ka ona mohlapologo go swana le motho wa monna ga a latlhegetše ke molekane ge re mo fa dipitša madi a le re a ntšha ka mokgwa mohlapologo ko re ntšha bolwetši bola ka mokgwa wa mohlapologo gomme ra go kokota ka mokgwa go swanetšeng ka gona dijoine gore o seke wa tla wa šala o thinyega o seke wa tla wa šala e le gore o baba ke dijoine mmele o no baba ka mokana ga ona re alafa le gona go ruruga mola ka nako ye nngwe o kry-a motho maoto a gage a ruruga e ba a no ruruga ga a hlaba so ka something go e tšwa madi a maso ke lebaka la gore o tlogetše bolwetši bo nako e telele magoma a lašetše a thomile go bereka ka yena ka nako ye nngwe o kry-a e le gore baswa ba bantšhi ba ne go makatšega gona mo tabeng ya magoma o ko motho a re nna ga ke ne ngwana le yena motho o ebile nna ke no re le yena ke no bapala le yena ga tee and then nna magoma a ntshwara a tlo moswara why a tlo moswara ka lebaka la gore tšhila ya motho e gona mo godimo ga mmele wa gago bole ge re alafa ge o ekwa ke tloga ke na banyana re alafa
go ya le ka mokgwa o e leng gore motho go bile ka gona ke re ge re le batho re bapala jwale ka balekane re a hakana ra fetša ra ria tšeo tša batho ba bagolo tša go tsenela koboete jwale le rena tshepelo ya rena re isepediša jwalo re ya go hlapiša ra go fa dipitša tša go nwa ra be ra bua ra go kokota mara gantši ge ba alafa go batho bao ba nyalaneng ba neng le bana re alafa mmago bana ra be ra bua ra tšea ngwana mathomo le wa mafelelo ke bona bao ba alafiwang makgoma ge e le ba bang ba tlo notla ra ba hlapiša leswiswi la motswadi wa bona wa tate Kakapa Radio Prof o nkwile gabotse ke le kwele mongaka ke le kwele wa tseba e tloga e kwagala gabotse ke ratile tlhaloso ye ya lena le fetša go e tlhalosa go nubane ya gore makgome a swanetse kapa a alafa ke motho o e le gore le yena o ile a robalwa ke molekane go ne le potšišo mo e re kalafi ya makgome e tla ka tsela tša go fapana goba e ne tsele tee ya go alafiwa makgome kalafi ya makgoma gabotse ge re šetše re ya nneteng nna ba ka balwetši ge ba šetše ba tlile ka mathata go swana nna ba ka balwetši ge ba šetše Kakapa Radio ke gopela le nthomeleng yona mathomong gore na kalafi ya ona a latiwa ka tsela e tee kapa ditsela tšeo di fapanego na makgoma go ya le ka tsebo yaka a swanetše go alafiwa ka tsebo ye tee lebaka e le le ka lebaka la gore mailina ke makgoma a swanetše go alafiwa go swana re se ka tlhore re alafa ka go fapana nna gantši gomme o e leng gore batho ba go swana le bao ge ba le kotsing ye so ke berekišana le yena nakong e ntši ge ke mo lebeletše ke mmona a alafa makgoma ka tsela ye tee ene ke bolela ka motho e leng gore o šetše a ka ba a ne le close to 30 something years a bereka ka makgoma fela o bereka ka makgoma fela nakong e ntši wa ba kokota ke ile ka mmotšiša ka rena wae batho ba tlo ba kokota ka hlako ya pere a re hlako ye ya pere e thuša mohlologadi gore di-joine tša gage di seke di a be di a tsoga di motshwentše ko ra gore re tloša e ne le taelo ya go tloša magoma mo matolong gore maoto a seke ba ruruga ka be ka bua ka mmotšiša ka rena goreng batho ba ba swereng ke magoma o ba fa tšhidi a re tšhidi ye ke ya dihlologadi gore ga a e kumile teng ye ya gage ga e sa tlo tlala moya wa kry-a dimpa di ruruga di etla go motlaiša ka bua ka mmotšiša ka rena lebaka kgolo la gore o alafe motho o mo fa dilo tša go nwa keng a re re tlina tšhila re tloša tšhila ya motho e leng gore o be a dula le yena a mpontšha nto nngwe a re lemoga gore batho ba kgona go tšea bolwetši ka lebaka la thobalano a re le magoma le ona go bjalo ge o ka se tlini wo wa ntšha tšhila ya wo molekane o e leng gore o ba phela le yona gona go ra gore bana ba bangwe ba batlang kapa balekani ba bangwe ba batlang mo go motho ba tlo re ge ba tsena ba tlo kgoma ke mo re bitšang magome mosadi o ga ya go gahlana le monno mongwe o kgoma gomme monno a tšea magoma a iša pele go ba go bana ba bannyane ba ba sa tsebeng selo le bona ba tsama ba kgomiša ba bangwe wa tla wa feleletša re e ba le magoma a mantši ka tla ka mmotšiša ka re lebaka la gore ge bana ba le ba ba 10 gomme le alafe wa mathomo le wa mafelelo ke eng a re alafa go ya ka pelego mo e thomileng le mo e felelang gona ge re alafile wa mathomo ebile re alafile wa mafelelo gore gore re alafetše le ba ba mogare ba ga ba nape ba ne bothata bo bogolo ke leitšibulo le phejane ke nako ela o fela ngwe kwa ba re phejane re ya peša bolokwane gore e seke ya be ya feleletša e le gore e no feleletša e no robala a ba ntemoša taba ye nngweši a re taba ya gore ba re go na le motho wa go alafa dihlologadi lebaka le legolo ke gore motho ga a fihlile rena jwale ka batho ba ba alafang bahlologadi ditaelo tše re di phethelang batho di thuša kudu mabapi le tabeng ya gore ngwana mathomo le wa mafelelo a kgone go lebala go na le taelo ye ba mo fang yona ya go lebatša ngwana gore a be a fetše a amogela lehu o kry ngwana a sa di diretše mpe a ntemoša re lebelela kua moragonyaneng dilo tše tša gore bana be ba tepolaya ba sa amogele makhu ba rieng di be di sa nape le tše dintši a napa ntlhalosetša gore no
taba e ya Makgome ke baswa ba bantši ba neng le yona empa batho ba sa nape ba e bona ka mmotsiša ka re jwale koko ge go le so rena re le baswa re ka e bona bjang a re o lebelele baswa ba bantši nako e ntši o no kry-a moswa mo sethong sa gage a hlohlonelwa nako ye nngwe ge moswa ga a santše a hlapologe mohlapologo o tšwela boimeng mo e leng gore o kry-a e le gore go šetse go thoma go tšwa le discharge so a mpotša ntongwe a re o lebelele motho wa sesadi nako ye ntši o e leng gore o ile a gahlana le lesogana le e leng gore le ile la kgoma mo gongwe o kry-a e le gore ga a fetša go tsenela thobalano le molekani wa gage go sa o tsoga a bajwa matheka a le bohloko setho sa gage sa bosadi se le bohloko ka nako ye nngwe o mongwe o kry a ya matšatšing gomme go na le monkgo o e leng gore ga o kgotlelege jwale ke ile ka lemoga ka reno gore re taba ya Makgome malome ka kapa e tloga e le gona e nyaka gore baswa re tloge re ihlokomela ge re ka se ihlokomele baswa ba bantši re tlo tsena bothateng e kwa kana ga botse prof re ya leboga go na le potšišo fa e re ngwana wa kgona go swarwa ke Makgome nang mohlomongwe Makgome a swara batho bao ba mohlomongwe go tloga ka mengwaga e mefe ge re šetse re bolala ka ngwana o e leng gore o šetse a thomile go tsenela tša thobalano o swanetše go tseba gore solanka a tsenela thobalano a sa itšhireletše sa mathomo o swanetše go tseba gore Makgome a fetela ka madi batho ba bantši ba tšea gore Makgome a fetela ka madi fela ge re ka tsenela thobalano ge e le gore ke nyaka go araba ya gore ke age e feng ge e le gore re na le motho e leng gore o swere ke Makgome mo re mo gaya ka magare go fitlelela le wena o mo gayang o feleletša o te gaya ka phoso madi a gage ga ka gahlana le ya gago a sa tlo go swara Makgome gobane Makgome a sepela ka madi mo mmeleng wa motho 2 ngwana a ka no ba le 16 years solanka ga a ka re ga a tsenela kobo e tee le monna ba ya go tsenela thobalano wa kry ile gore monna o go ne mo a tswang go tšea Makgome gona ngwana a tlo mo swara go batho ba bagolo Makgome ke mo a tlišang go dula gona kudu go bona gobane nakong ye ntši Makgome a swara batho ba bagolo malome ka kapa le be le sa re Makgome gantši a swara batho ba bagolo prof e le ka tle gona moleka dithopa gona molatela pele nakong ye ntši Makgome a swara batho ba bagolo gobane nakong ye ntši Makgome a atišitše go batho ba bagolo ka ge e le gore nakong ye ntši rena re bjale ka batho ba bagolo ke bao e leng gore ba titulela ka gare ga malapa a bona ke nyaka go e bea so kudu Makgome a ya ka gore wena o be o ne le nako e kae o dula le motho ge kere a swara batho ba bagolo thobalano gantši e tsenela ke batho ba bagolo bana ba e tsenela mara ba e tsenela ka sewelo go no e wela mola le mola lebaka shili go batho ba bagolo re phela re ne le balekane ba rena nakong ye ntši re fela re kry-a mathata ka mo malapeng a gabo rena re fela re tukutswa re ya ka mola and then ke mo e leng gore taba ya Makgome e thoma go ata gona e thoma go tlala kudu mo go rena batho ba bagolo ge o e kwa ke re kudu mo go batho ba bagolo ke lebaka la gore thobalano kudu e bereka ka mo go batho ba bagolo prof malome ka kapa Makgome kudu a bereka ka mo bathong ba bagolo ke a leboga mongaka ke kgopela go botša potšišo ye nngwe a šiona ya ge monna kapa a ke re mosadi kapa monna ba nyalane o mongwe mo go bona o ne le ngwana ko ntle ge mosadi wo kapa monna wo a hlokofallwa ke papa go ngwana gage goba mma go ngwana gage wa ko ntle yena a le ka mogare ga lenyalo tsamaišo ya kalafi ya mohuta wo e ke ya mohuta mang a ke re monna wo ka mokgwa o e beang malome ka kapa o ne le mosadi wa gage o ne le ngwana ka ntle ke ikwile gabotse gomme go hlokofala monna wo batho ba ke gale ba sa tlo ba sa gahlana kalafi e swanetše go ba gona
le ge e ka senapa e tseneletše ga kao mara e fela kalafi ya tlhapišo le kalafi ya dilo tša go nwa e swanetše go ba gona. Why ke bolela so? Batho ba ba shera madi godimo ga ngwana nakong e ntši baswa re ne go e tšhabela. Batho ba babedi ga ba ile ba ba le ngwana go ra gore go ne le kopano e kgolo godimo ga batho ba babedi ba. Ge medimo ya ka mo e nyama e kwa bohloko go ra gore le ya ka lehlakore lela le lengwe e tlo kwa bohloko. Taba ge e le so e le gore o a tseba gore o bo o dula le mammang ebile o ne le ngwana le yena e ya o ye go hlapišiwa gomme gore go fetša go hlapišiwa o kry-e dilo tša go nwa e fela bao ba swanang le bao e leng gore ka kgale ba sa nape ba tsenela thobalano e tee le batho bao. Tabaši Malome Kakapa a ba tlo phetha ditaelo tše tša dihlolo ga dinako e telele go swana le wo e leng gore o napa a phetha a dula le motho ka gae. Wa nkwa Malome Kakapa? Ke a lekwa prof. Iya. Nke le mpotse mo prof. Iya. Ge motho wo a hlokofaletše ke mmangwana gage kapa ke papa ngwana gage wa kowe a le ka gare ga lenyalo, ge wo a hlokofaletšweng ke papa ngwana gage goba ke mmago ngwana gage a ya go alafišwa, partnera ya gage le yona e swanetše ye go alafišwa goba yona ga e tsene felo? Gore a be safe o swanetše gore le yena go no ba le tše a dinwang tša go thibela gore le ge go ka ba le mistake o monyane monna o le yena a kry-e le gore go na le tše a dinweleng tša ditaelo tša gore a kgone go ba gabotse. Ba swanetše gore bobedi ga bona ba tenyakele motho ba hlape and then ba be ba kry-e le dilo tša go nwa then ba tlo kgona go loka ile ba babedi gobane nnete yona ba tla be ba itseba ya gore papa go ngwana wo o robetše goba mmago ngwana ke o robetše. Partner e tee ka senape ya go tekalafiša santše ba ile ba babedi gobane batho ba ba shera madi ile ba babedi. Ke a lekwa mongaka. Anke re bolele ka ya mafelelo ya ge mosadi a nyetšwe, mosadi wo a hlokofallwa ke monna, mosadi wo ga fetša go hlokofallwa ke monna a ya go kry-a monna wo mongwe a monyala gape. Na ge monna ola a ka boa a hlokofala, mosadi wo swantše a alafišwe bohlologadi gape a be a roule gape. Mosadi wo Malome Kakapa ka ge e tla be a rata dilo o tla roula gabedi mara e tla ba sehlola gobane gabotse motho ga a swanela go roula gabedi, motho o swanetše go roula ga teng. Ge e le gore mosadi wo o routše a re ga a fetša go roula a tsamaya a ya go tsena ka gare ga le lengwe lenyalo, go ra gore o tikemišeditše go tla go apara dilo tše diso, diaparo tše diso gape a aparela monna o mongwe. Mara setšo sa segagabo rena se a gana se re mosadi ga a roule gabedi ebile mosadi ga a nyalwe gabedi. Jale ge a ka thoma aria ye ya mathomo ya gore yena o nyalwa gabedi, go ra gore gona mosadi wo o tlo tikemišetša go ba sehlola a tle a roule gabedi gobane monna gage o tla be a robetše ene o tlo gapeletša gore wa mmoloka a bone setopo sa monna gage a tšea seriti sela a se apare mo go yena and then le tšhila ya monna wa gage e tla be e sa le mo mmeleng wa gage. Ga e swane le ge e le gore motho o robaletše ke monna and then a re ga a fetša go robalela ke monna a boa no tenyakela bakgotsana mola le mola a senyalwe gape. Ge e le gore o tenyaketše mokgotsi mola le mola ke mola e leng gore o tlo no ya wa tehlapela o nnoši ga o tlo gapeletšega go apara diaparo tše diso. O gopole gore motho ga a roula o apara dilo tše re di bitšang gore ke dikopo, o swara lepara a bontšha badimo gore banna ke lahlegetše ke molekane, mara e fela ga a boa nyalwa gape jale a boa e tla go roula gape ke go tla ba badimo gore jale mokgane o yena o roula ga kae. Prof, anke re lebelele ye e tliša go kgakanego kudu go baswa. Motho šo o ratana le lesogana kapa le lekgarebe, gomme lesogana le kapa lekgarebe le a hlokofala. Motho wo ga a ye polokong ebile ga a ne ngwana le motho wo, wa kgonagala gore a ka tsena ke magome?
ke ratane le motho gomme motho and then nna le yena a re ne ngwana gomme o hlokofetse nna ke ya polokong setšo sa segagabe rena se re o ileng wa ratana le yena ga wa swanela go bona lepokisi la gage mara go yeo ya go swana le yeo malome ka kapa e ya go laola ke gore nna wena o na le nako e kae o sa kopane le motho mara ge e le gore o sa le dibeke o gahlane le motho o godimo ga setopo se re se bolokang go sane tšhila ya gago fale aowa a go aparetše magome o santse o ya go alafiša gobane tšhila ya gago e godimo ga setopo se wena o se lebeletšeng go ra gore le wena o wela ke kotsi mara ge o ka kry e le gore sa le o tsenela koboetee le motho go fetile maybe mengwaga e 10 nna ga ke bone gore magome a ka go aparela gobane ge e le madi a gago mo go mothola le tšhila gago mola go mothola ga e gona ebile ga go sane se se letlakantšhang ge e le gore e ka ba buale go ra gore ka moka ba re tla ba bua mo lefaseng ra swara ke magome ka nnete profa wa di a kwagala ge e le ga bua le prof mane nka thaba kudu kapa go leboga kudu ebile ke tloge ke leboga kudu sebaka se o re tlhalosetšago ka ona magome ya gore magome ga botse a sepela jwang go diragalang go nyakegang ga go nyakege eng ke gopela re emegaleng profo gomme re tope batheeletše ba bangwe ba tlatše mo ba nyakang go tlatša ba bangwe ba butše mo ba nyakang go butša gona le a re dumele a go molatofelo malome ka kapara ka e bereka ka mokgwa oo ka ke a leboga profo motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM ge o rata gore o ka bogela seo se diragalago o ka tsena letlakaleng la Dr. Moremi e le go fao e le go gore re live o ka tsena gona fao ke moka wa bogela le go theeletša re tota go 0648582771 0648582771 mohlomongwe o tlalletše kapa o re botše maitemogelo mara kudu re rata ge batho ba ka botšiša dipotšišo mabapi le taba ye e le go gore re e swere ya magome propo di tlhalositše gore na di tsena jwang go nyakegang ka go nyakege eng ga gone molato felo e re ke go topa motheletše ka fam mcrs dumela mcrs mo moyeng dumela ra gona ra lena ja ja sa le wa tlhokofalela ke papa go a se a nyala mmago o papa ga se nkano ba le ngwana monkontle go se ntlwaneng le go tlalelana dimpa le maoto di le thomile ka moraga nako e kakang prof malome ka kapa le a mokwa ke mokwala kgole o re o tlhokofaletše ke papage wo a seng a nyala mmage gomme mo go papage ke ngwana a nnoši mo lefaseng wa papage jwale o re o itemogela dika tša gore o palela ke go ya ntlwaneng ebile le maoto a motshwenya a ruruga a fiša jwalo e ka ba a swere ke magome motho ka ge e le ngwana a nnoši o be a swanetše go hlapišwa leswiswi le ditlhologadi tša papage ngwana ga a le sowe re mmitša gore ke gore o hloka nto re e bitšang gore ke kimollo ke gore o swanetše go hlapišiwa a ke re wa moka gore o re dimpa di a baba kere o shota tšhidi and then o re go baba leng gape o palela ke go ya ntlwaneng ka sona sebopego seo aga teng ye e ne bothata o hloka gore a tla kry-a ditaelo tša go nwa tše e leng gore di santše di tle di mo efole o sa sepela le leswiswi le e leng gore le gona la papa gage jale o motsena ntwe le motlela ka mokgwa wa teng yena ausi ga a le bualo ka mokgwa a bolelang ka gona
a tla e kopanye le rena re bone gore re ka mo thuša buang re be re mmatameletse kgausi le ditsebi tša batho bao e leng gore ba tloga ba bereka ka mokgwa wa ditlhologa dikudu re tle re bone gore re ka ria buang go tloga moo ga a šetse a bone ditsebi tšeo tša bo batho bao e le gorena ra ba berekiše ke mo re tlo kgonang go mo thuša gore dilo tša gage di kgone go loka di sepele ga botse. o ya no wa kwagala prof ga itsedi ya ka letseleditše le ya go tseba ga moremi le tla di tšea ke re ngwanešo re a leboga 0648582771 0648582771 motheletši o hlokofaletšwe ke papagwe o a sego a nyala mmagwe mtrs mo moyeng dumela mtrs dumela rona ra lena le tšeditše prof ya mara ke mo kwala gole o na le 9 months a sa kopane le dikobo le motho ga ba ne ngwana motho wo o hlokofetse ba ne le 9 months ba sa kopane le mapai ge a fetša go hlokofala ga itsedi rena ga se a ya polokong o butša gore na go ka kgonagana gore a ka tsena ke makgome na a ke re o ne 9 months a sa kopane le lesogana le potšišo ke gore na ka morago ga gore yena kgaetšedi ya rena a se ka kopana go ne lesogana le le ile latla mo go kgwedi tše senyane wo a be a šetše a se gona na goba e sa le wola na sa le e ba wola fela kgaetšedi yaka ka gare ga 9 months ye o e feditšego le o sa kopane le lesogana le go be go ne le wo mongwe wo o beng o segišana le yena ntše le tsenela tša mapai goba e sa le e no ba yena o la robetšeng e sa le e no ba yena o la prof go ra re kgaetšedi ya rena wa o ne 9 months a sa kopane le motho wa monna. Alright a ke botšiše mogala bo o robetšene o wa gage lesogana le la gago le robetšeneng kgaetšedi yaka July ngwaga go feta prof. Alright a ke mofe maele nka mofang ngwana malome ka kapaki ya maso kgaetšedi a ne ngwana a kere le lesogana le and then o ne 9 months a sa gahlane le yena mara mo go 9 months e leng gore o ne le yona a sa gahlane le lesogana la gage o be a sene dilo tše a di nwang tša go tloša tšhila yela ya monna mo go yena akere jwale go tlo hlokagala gore a tle a kry-e ditaelo tše e leng gore ke tša go nwa tšeo tsona a se tše dinapang di tshwenya kudu mara a tle re tle re mo thuše re mo fe taelo ya go cleana gore le o mongwe o e leng gore o atla a tla a kgone gore ga a fihla a kry-e le gore prof malome ka kapa le a timela kgaetšedi ya ka o be o enwa kgaetšedi yaka nke o tle o tšee difounu mo la mafelong a lenanego o founele prof go sasa le a rekwa ka baka la gore taba ya lena o ka re ke bothatanyana ebile e kwagala mane o ka re e alomelanyana a ke tsebe mara ya pudi yona a ke kgole mara a ke tsebe a se nna ngaka ba tla le hlalosetša go sa bo prof gore ga botse le swantse le tepone le dirile eng ka baka la gore le ne 9 months le sa kopane le lesogana le dilo tše le bego le dinwa ke mang a ile le dinwe okay empa ga se la thušega ebile ke mo ba reng le swantse le hlatišiwe ka pudi
ya prof thobela malome ka kapa kgaitsedi ya rena o re ka moraga gore lesogana nna ga ge le tlhokofale o ile a ya go bona batho ba go bereka ka bakgwana ya gore ba mo thušitše ba mo faletša go nwa jwale o ile mola yena a tseba a feditše motho wo a mo thušang o mmotša gore o swantse a hlapišiwe ka pudi ke nnete tabae e le gore ge ba mo hlapiša ka pudi nakong ye nngwe e ya kgonagala mara a re gopole gore ketse motho e be e le boyfriend ya gage e be e se papage e be e se mmage ebile e be e se monna wa gage e be e le boyfriend ka ge ba se a monyala ebile a ne ngwana le yena ketse ge ba re a hlape ka pudi o tloša le lefe leswiswi le e leng gore le paletše ko go tloša ke ba le ba bakgwana di a fapana leswiswi le ba re a le tloše ka pudi ke la boyfriend na ka gore nna gantšhi go ya le ka tsebo ye e leng gore ke ne go e tseba mola le mola ka thuto e ke rutilweng yona leswiswi gantšhi la pudi re tloša leo e leng gore ke la modimo o tlogang o amana le yena dilo di phethilweng gabotse ka mokgwa wa e leng gore e ka ba o nyetšwe semmušo motho o mo hlapelang ka pudi badimo ba mo tseba kapa nakong ye ntšhi ke ya medimo ye e fetileng kua gole goba wena o le moswa o dirile abortion o bolaile ngwana ka maikemišetšo ke mo e leng gore nakong ye nngwe o ne go gapeletšega mara for boyfriend a ke tsebe gantšhi re ne go berekiša mokgwa wa pudi jwale e ile ka mokgwa oo kgaetšedi atle re tle re lebelelišane re nyake go tseba gore lebaka le legolo la gore bao ba mo thušang ge ba šala ba bona gore go nyakega pudi e ka ba lebaka le legolo ba bone jwang kgaitsedi aka o sa le gona kere go ya ka maitemogelo a professor boyfriend le girlfriend ga di a swanela gore di ka hlapišiwa ka pudi tabeng ya ge o mongwe a hlokofetše taba yeo ya pudi o e hlalosa gabotse gore mohlho mongwe ke ya monna wo a tlabeng a go nyetse goba ke ya papago jwale o kgopela gore nke o tšee di-phone number o fihle ka kua lapeng ka mola nke le tle le bontšhaneng ka taba ye ya pudi le e hlole go tloga kua badimong gore na gabotse ge e šalele e tswelela ka fase ga mafaka a mate re ya kwana ke a lebega kgaitsedi ya ka o se wa šuta o tlotše di-phone number ka morago thank you ngwanešo 0648582771 0648582771 metsotso ke lesome tshela fela go itšwela gona fa le go ere ya lesome re lebele ke taba ya Makgobe le professor Mremi Fa MCRS dumela MCRS Tobet ya sorry mama ga go sala ba le ngwana yes mama ga go sala ba le ngwana go a diragala eng wena o last born wena o first born okay a wa hlapa ge go hlokofala mang hello bona o last born a kere wena go hlokofetse mang go hlokofetse papao and then mama o kae o a senke wa ediwa selo prof malome ka kapa motsieletši mo o makatša ke ge a ekwa le hlalosa ka taba ya gore ge go hlokofala batswadi le ngwana wa lasbone le wa mathomo ba hlapišiwa ba alafišwa jwale yena o makatša ke gore go hlokofaletse ke batswadi ba babedi go hlokofetse papage pele go a boa go a hlokofala mmage yena jwale ka lasbone ga senke a no diriwa selo ga ke moeletše maele a ka go yena šia ke na le kgopelo ya gore a rie gore a tle a bone batho bao e leng gore ba bereka ka batho ba e leng gore ba robaletše go swana le bao ke bolelang ka bona go bohlokwa go yena gore a hlapišiwe gobane ga a ka se hlape o tlo ba le bothata o tlo ba le dibati
number 2 Oh, yeah. o tlo wela ke mathata moroba. Number 4 lebaka le legolo la ko gore lebaka le legolo shili lona ne ge motho a se a hlapa leswiswi la batswadi ba gage o hloya ke batho o no roga ke batho dilo tša gage di no soloke a swara tšhelete e no tsamaya go na le leswiswi le a sepela le lona re ne le maswiswi a go fapana leo la gage leo ke lona le ba ka tleng ba monyaka pudi go ba no hlokofaletše ke batswadi ba babedi a sanka a hlapa re ka kry-a e le gore go na le serithi se se ganelelang mo go yena gantši batho ba go swana le bao ke bao e leng gore ba ka nyaka ga pudi mararo ya ka go bona ditaola pele gore di reng mara maele a nnang ka mofang ona a nyake motho a mo thuša a tswa mo hlapišitše ebile a mo fe dilo tša go nwa e le ge re alafa bothata bo e leng gore batho nke be ba berekile kua morago go ile gwa nopala ke re nakong e ntšhi matšatšing a bolokgono ditumelo tša rena re le batho di a fapana no motheletši o theleditša kere le kwele ga botse ke lebogile kudu ke nagana re le tla tšea difounu ka morago a kere thank you 0648582771 0648582771 metsotso ke masomepedi fela go itšwela go ereja lesome e na le professor moremi fa dumela dumela MTRS dumela 0648582771 MTRS o mo moyeng dumela a re gona rra lena le a mokwa prof a ke mokwe ka mo lehlakoreng la ka nne ge o le motswadi wa hlokofalela ke ngwana ga ike diaka ngwana wo kwa bokae ka mogae ga ike diaka o botša gore ge o ka re o le motswadi wa hlokofalela ke ngwana go a kgonagala gore o ka tsena ke makgome ka baka la go hlokofalela ke ngwana malome ka kapa go a kgonagala gore o le motswadi o ka tsena ke makgome ka moraga go hlokofalela ke ngwana re ka senape ra re ke makgome re tlo e bitša gore motswadi o mongwe le o mongwe o swanetše go hlapela ngwana wa gage a se molekane wa gage re ka se e bitše makgome ya santše a hlapele ngwana wa gage gore le ba bangwe bana ba batlang ba kry-e le gore leswiswi le la ngwana bo bona le tlogile makgome a ya go swara bana ba ngwana wowe ge e le gore o ba šitše a ne mosadi le bana ka ikedi aka ba re le swanetše le hlapela ngwana wa lena a ke lebogile kudu ga ikedi aka 0648582771 0648582771 re lebeletse taba ya makgome lane go ke lane go la pitšentše kgolo gona ka fa ka motse community radio ya lekgotla kgašo la selegae MTRS dumela MTRS dumela khona mahlangu kunjani usomakekere uyini ke kupanganna uyasweba oya thank you mahlangu professor yebo ke a go kwa malome ka kapa le malome mahlangu awa ba tloge ba go reta barawa o tlogo o le matswetse o konokono taba tša gago wa ditseba ke motheeleditše 0648582771 MTRS mo moyeng dumela MTRS dumela tlhabušang lentse wa rra hello a re gona rra le le amogetšo mongaka
prof ya ke mo kwa gabotse o re ge o dula le lekgarebe wa kry-a e le gore wena le lekgarebe le dula kua kgole ga o tsebe le ga a hlokofetse gore wena o thušega jwang mre thušoši ge o fetša go tlogelana le motho go bohlokwa gore o ye go bona batho ba go thuša gore ba go thuše gore seo se beng se go gahlantšha le molekani wo e leng gore bo o dula le yena se tloge mo go wena re thibela taba ya gore go sasa go gahlana le mathata a swanang le ya o se ka tla wa kry-a e le gore a go affecta re bulela molekani o e leng gore o tlo gahlana le yena tsela ya gore a re ga a fihla go wena a kry-e e le gore o šetse o hlapile o right le ge a ka hlagela ke se sengwe se sempe kowe wena ga go ne se se tlong go tshwenya jwale tabeng ya go swana le eo ba reng o nyaka thušo go yona thušo e gona mara nkebe e le gore la mathomo-thoma ge ba fetša go tlogelana ebile a bona gore jwale ke tšwela pele a kry-e motho a mo hlapiše re na le dipheko tša go hlapiša batho tšeo e leng gore re a tseba gore ge ba go hlapišitše ka tšona le ge o ka ba le molekani wa gago a robala le kae kapa kae kgole ga o tlo napa e le gore wa affectega tabeng tša magome re na le pheko ba re ke setlhapa go hlapile ka ona o tše wa diriang kua o diria kua ga e sa napa wena o tšhilafala kudu mo leng gona o thomile bophelo bo boswa bale re le baswa re thoma bophelo ka gare ga tšhila yela ya kua morago and then re ya ga godimo ga yona then ke mo e leng gore go mongwe a hlokofala ka kua o khosa mathata ka mo gare ga relationship ye msa ye jale thušo ya mogala bo wa gešoši ga e le gore ga a tsebe a tle dipheko di tlo re botša gore aowa molekani wola o robetse go nyaka o hlape prof jale ge e le gore re no ba boyfriend le girlfriend a ke no fa mtala ke re motlho mongwe ke dula motsedi ga re ba ka le yona e dula motsedi ga re ba ka gabo ba thota ba motšea ba ya ba sobelela kua kgole mo e leng gore ga re sa kgona go bonana na le gona jale ke swantse napile ke nate ke no hlapela go tloša ditšhila tša gage mo go nna taba ye bohlokwa ši malome ka kapa ge o dula le motho o tlogelana le yena tseba gore motho o šerile mare le yena o šerile kudumela le yena o šerile madi le yena ke kgopela gore nko motho a hlape nto re bitšang tšhila DNA ya motho go shera e kotsi mo go motho ge o tlogelana le motho ebile ba gabo ba thota hlapa gore o tlo ngudula le yena a se ka tla tsena ka gare ga mathata re šireletša tšona dilo tša go swana le tša gore ko pele motho a yang a se ka tla a feleletša e le gore o mongwe o šala robala tsentšha o mongwe ka gare ga bothata lebaka šile malome ka kapa wa bona ge o ka bona balekani ba babedi ba šetše ba dula ba kgona go tsenela kobo e tee go feta dikgwedi tše 6 gore gore felo fao go batho bao go ne le tlemagano go batho bao ba kere ba šerile madi dikudumela tša bona ba šerelane jwale ge o no tsamaya fela wa bona gore le ge e le gore o motemo go lena a ka robala bothata bo santše o mongwe bo mo aparela jwale gore o be safe e tla o hlape re go fe dilo tša go nwa o šale o le ka kapa o le gabotse gore ge o e ya malapeng a mangwe o fihle o le gabotse o le ka kapa ka mokgwa o te tsebang ka gona no wa kwagala prof wa rabegile ke a leboga morwarre ke a leboga 0648582771 0648582771 re dutse fela metsotsong e le masomepedi seswai fela go itšwela go ere ya lesome 28 minutes after the hour 10 o'clock mtrs mo moyeng dumele rona ra lena a hlabošang lentso kgaetšedi yaka yeah
Yeah. Okay. Hmm. Oh yeah. Le amo kwa prof. ke mo kwa gabotse o be a swanetše go alafišwa magomeo o kgaetšedi aka ka go rialo ka mokgwa a bolelang ka ga e kwa gore go šetše go baba mo gongwe mo mmeleng wa gage ke be ke duma gore nke re bone gore re ka kopana le yena jwang and then re tle re kgone go mo thuša malome ka kapa ka lebaka la gore matheka šetše a mo thomile di-joine šediwe di šetše di mo thomile se se mo šaletšeng ke go tla go phela a etla go opa ke hlogo ya go gana go ema gomme e tla be e sepela le modukologo ka gare jwale go a hlokagala gore o kgaetšedi a tle re mo iše moo go ne le batsebi ba go alafa ditaba tše ba mo alafe ebile ba be ba mo riele le seka sa go bontšha gore ke ngwana wa mafelelo nkebe ba gabo ba mo apešitše bolokwane a kgona go ba gabotse. Oh yeah. Mara prof ba mo apeša bolokwane tata ge a hlokofetše a se a nyala mmaga a šalane le yena. Tatagwe o be a nyetše mmage. Kgaetšedi aka ba be ba nyalane batswadi ba gago. Be ba se ba nyalana bolokwane a tlo bo apara a tla hlapišiwe re alafe malwetši ao fela a loke. Le ya kwa kgaetšedi aka le arabegile ke a leboga ngwanešo. 0648582771 0648582771 ya ga botse mose ka mokgwa ke kutheleditšeng dihlaloso tše ka gona ga botse batho ka moka re swantse re ya go hlaya. Mtrs dumela yebo re gona re lena ngwetša ya dipele aga oh ya oh ya yeah. Oh yeah. Ditebogo ke tšeo pro. Ke leboga kudu ngwetši ya gabo rena ke leboga go feta go leboga. Thank you. 0648582771 0648582771 metsotso ke masomepedi šupa fela go ikela go ere ya lesometee ke topa motheletši gona fa Mtrs dumela Mtrs right Mtrs dumela ra gopela le tlhabošeng lentšu kgaetšedi ka re gona rra lena tlhabošang lentšu kgaetšedi aka kgotso ke gopela le tlhabošeng lentšu le boleleng godimo gore le kgoneng go kwagala gore le kgoneng go kry-a thušo ya ya
Okay. e kwagala gabotse ya mme Le mo kwele prof. ke mo kwa gabotse malome ka kapa Prof. malome ka kapa Professor. nna ke a go kwa ka mo Ya le a kwagala jwang. ke mo kwa gabotse mama ka mokgwa a bolelang ka gona a ke lemoshe mama gore o hloka go hlapišiwa ebile o hloka go kry-a dilo tša go nwa tša go koma ebile o hloka dilo tša go orela for modukologo o leng mo go yena go bohlokwa gore ngwana o a phelang papa ge a sepelang e le gore mo go papa gage ke yena wa mathomo ge papa a tsamaya re sa ba le ba šitšeng ba robedi le yena a hlape gobane o ba emetše go bana ba bangwe ba bagolo ba e leng gore ba gona taba ye ke beng ke e beya ke re bana ba swanetše go hlapišiwa ka mokana ga bona ke be ke e beela lebakeng la gore go wa mathomo le wa mafelelo go ne le se re se dirang mara le ba ba mo gare go bone le taelo ye tee ye bona ba santšeng ba ikry-e ya go hlapa ga re nape re ba tlogela fela jale go ra gore mme mma gorena di mo aparetše se segolo kore ga a kry-e kalafi a fole a tla kgone go berekela bana dilo di tle di kgone go loka di sepela ga botse mo go yena go nyaka ga kalafi no le kwaletse prof o mongwe motsheledi mo o reng le arabegile ga itsedi aka le arabegile ke a leboga prof o mongwe motsheledi mo o re ke gopela go botša bongaka gore go a kgonega gore o sware ke makgome ge o ile wa šomiša tšhireletšo ka nako tša thobalano ya bobedi o re ge e ka ba le ile la hlakanela motho ke moka jwale le kgarebe leo a beng a hlakanetse motho le lona le robetse kgarebe le jwale o botša gore ge a ka ya go le boloka le kgarebe lela o tlo swara ke makgomenang. Number 2 taba ya ge batho ba šomiša tšhireletšo tabeng tša thobalano makgome a kgona go ba gona na? ke lemošitše batho gore makgome kudumela ye la re gašlanang ka yona e sa le bothata and then re a bua gape re ya go gašlana ka mare e sa le bothata and then motho ge e le gore a senka hlapišiwa total o tlo no fetša o aparela ke bothata se segolo ko gore ge re le batho re swanetše go hlapišiwa gomme re re go hlapišiwa re fiwe tša go nwa ga o ka kry-a o nwele fela o se wa hlapa o sa le bothateng gobane kudumela e ya gago e ya go kgosetša bana ba bangwe bothata o nkwa ga botse malome ka kapa malome ka kapa ka kapa radio le be le kgaogile nyana mongaka le ka gona mola le tlogetse gona go kgaitšedi kere go šomiša wa nkwa ke a lekwa go šomiša protection prof hello prof malome ka kapa le a rekwa mongaka nna ke go kwa gabose o le a rekwa prof ya ke re tabaši prof o ka re jwale ba ntatlhegela jwale a ke sa ba kwa gabotse ba tloge ba gamagametse kudu prof le sa le gona nna ke go kwa gabotse ka mo lehlakoreng laka prof hello nna ke go kwa gabotse ka mo go nna hello Podcast, your number one podcast.
your number one podcast. Fela ka thobalano le yona kurumela yela le yona Maria le re neeletsanang ka ona kana kwa thobalano. Maria le kudumela wankwa. Hello. 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 Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. 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 Dr. Mrini's podcast. Le kurumela. Taba ewe e bualo malome ka kapa go ka lebelela ga botse ka ga ege gone lehu ba fela ba re mohlologadi di plate di zwana tša gage ke tša gage noši ga di shere le motho stulo se a se dutšeng ga ka se dula ga go dule motho. Ya so e sepelela go ya gona ko gore re kgopela gore batho ba tsebe gore le kudumela ka bo yona e kotsi. Ya e kotsi le yona ka bo yona. Jwale bothata ko gore ge o gahlana le lesogana re le bohlabirwa re ilalo o ka se re ge re santše re tsena ka kua re ye go eketla wa re hlabirwa o tšwa go hlapa na. Ga botse go bohlokwa gore pele batho ba tsenela tša thobalano ba tshwanetse ba hlape. Ya a ba tsamaye ge e le gore ba tekela dikerekeng ba tekele dikerekeng ba hlape ba kry dilo tša go nwa ba be ba tšheke le gore na lerato le la bona ke la nnete na goba o mongwe o tlile ka botsotsi. Putso o bedi kganyedi ya ka o botšiša gore o be a hlakanetse lesogana le lekgarebe tsokudua le lekgarebe leo le hlokofetšeng jalo o botšiša gore na ga ka ya go le boloka o tla be a le phoso o tla tla tsena ke makgomena mara o ya go boloka buang motho a tsebang gore yena le yena be ba ija plate e tena o apo o tepia bothate motho. Rob Malome ka kapa Malome ka kapa be le ya kgamakgametša jwale ge batho ba hlakanetše lesogana tsoko kgarebe ka ya go boloka lekgarebe le ke le lengwe le hlokofetšeng a ke e bea ga botse malome ka kapa ge o ka ja plate e tee le motho la shara dijo o kwe bagologolo ba re ge e le gore wena le ngwanenu le tsena la kgarebete ge o mong mo gare ga lena ba bua o mong ga a swanelo tsena ka montlong jwale seo se ra gore kgarebeo ga ya swanela go ya go phutha kowe o tla iya ka morago a iya go no botšiša maemong gore na le phuthile bua
Prof le kwa ke ga botse mongaka mantwa masello ge le tla be motlhomong re ke bone ka mo pele gore na ga go ne se sengwenyana na ke tse dintšhi re ka ba gone le tseo di tlhokegago gore di ka fitlha ka go lena ke tla di fitlhiša ba re thobela ka kapa nna ke nna tlhokaina wa topic ya di 1 February ya Magome ga ikile ka wena o feedback ka mokgwa o never wena o feedback prof mantso a masello go ba tsieletsi pele mohlomong le ka ba fa dinomoro nna malome ka kapa ke kgopela gore re le baswa a re sken ra no ignora dilo le tšeo e leng gore ga re se ra swanela go di ignora okay ge re le baswa a re gane matšatšing a bolekgone gone ditumelo o molo mongwe ne tumelo ya gage mara nna ke be ke kgopela gore ge motho a ka robalelwa ke molekane a noya a phethe a fetse a ye tumelong ye a leng mo go yona go seiva ba bangwe ba e leng gore ba etla go bana ga o tsebe gore mo bophelong o tlo gahlana le mang baswa a re hlapeng re kreng dilo tša go nwa magoma ga a lafiwe nako e telele o noya wa lafiwa ge e le gore ke kilelo ya 6 months wa fetša 6 months ele wa ba safe ke rata go lemoša baswa gore magome a gona a phela se ke se kgopelang go bona ke gore baswa ba gešo a re thušaneng se le sa tsebeng letle le skelano fela le re di a ila o hwile di a ila o gona ke kgopela gore baswa ba tle re bontšhaneng ke ba leboga kudu baswa a re thušaneng ka mehla le ka matšatši malome ka kapa dinomoro prof dinomoro tša rena re kry-agala go 079 170 9862 dinomoro tša rena re kry-agala go 079 170 9862 le go 060 959 0303 060 959 0303 nke le bušeletseng tšela tša mathomo prof tšela tša mathomo dinomoro ke 079 170 9862 079 170 9862 ba founa nako mang le nako mang prof kgopelo ya ka ke gore ba foune e sa le frugonyana kgopelo ya ka ke gore ba foune e sa le frugonyana ka bo ma 8 le yang kwa malome ka kapa ba foune ning le ning a ba foune e sa le frugu ka bo ma 8 ya frugu and then ge ba ka ntlhoka ka 8 ba foune ka 1 ge ba ka ntlhoka ka 1 ke sure ka bo ma 5 6 7 ba tlo nkereya tswalla video gane Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast. Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast. Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast. ga ke lebogeng batho ka moka bao ba ileng ba kgona go bogela
go lela gausu mo le leng gona ke rata go leleboga ba gešo banna magome a gona magome a phela baswa a re te tlhokomeleng baswa ga re boleleng nnete baswa a re sekeng ra tšhaba go tekalafisha baswa a re emaemeleng mebele ya rena baswa ba gabo rena bomme botate mogolo a re nyakeng thušo e gona ditaelo tša go alafa magome di gona re na le ditsebi tšeo e leng gore di gona kudu ba go tseba ka taba ya magome ke a kgopela go lela gausi mo le leng gona ge e le gore wa tseba gore o tlhokofaletše ke tate a senka wa hlapišiwa e tla o to kopantšhe le rena re go gahlantšhe le ditsebi tša go kgona go ka gontšha ka gare ga kotsi eo leng ka gare ga yona e ka ba o tlhokofaletše ke tate ke mme ke ngwana ka gare ga lapa le a tseba gore a go nento e lokang e tlang re boneng gore re ka le thuša ka mokgwa wa mokhutamang baswa o tseba gabotse gore o ile wa latlhegela ke ngwana o ile wa kry-a miscarriage o dirile abortion e tla re go gahlantšhe le batho ba ba tsebang ditaba o tlo o kgone go fola o be gabotse magome a gona magome a phela nna ke le hlabirwang kokota maila go fenya magana go bua madumela go ya phatlho mošou le diatla mmaswi ke re lešaleng gabotse banna e beng boroko le robaleng gabotse ka gae modimo wa le šireletše khutlo tše nne tša lefase ka moka modimo wa le rie ka go loka dilo tša lena di sepela gabotse thobela ke a leboga mošate This podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. This podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. This podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. This podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast. Mrini's podcast, your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, your number one podcast.
Greenies Podcast, your number one podcast. Dr. 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 Greenies Podcast, your number one podcast.
your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, 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 your number one podcast.
your number one podcast. Dr. Mrini's podcast, 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 your number one podcast.